Mwaramutse neza mwese mukomeje kudukurikira kuri News Lab TV. Turi ku itariki 15 ukwezi n'ukwa mbere umwaka ni 2026. Tugiye kubagezaho rero amakuru arimo kuvugwa none ahangaha. Perezida w'u Burundi Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste ari mu mazi abira kubera ibintu akoreye Amerika, arayisuzuguye bikomeye cyane. Tugiye kubigarukaho muri aya makuru kuko byose twabateguriye. Turaza kureba mama 23 ntago bimeze neza, hari abasirikare bayo bagize gutya bagwa mu gico baricwa. Turaza kureba kandi n'ibindi bitandukanye. Buriya hari umugambi utarahishuwe w'imikoranire ya mama 23 ndetse na FARDC, bakoranye bate, byatewe n'iki? Turi buze kubisesengura byose tubigeho, hanyuma turebe noneho nandi makuru arimo avugwa by'u Burundi bukomeje kohereza ingabo hariya muri Karemi, nabyo turi buze kubibagezaho. Ariko mbere yuko dutangira aya makuru, reka tubanze tukubwire ngo wowe utariyunga ku bandi ku muryango mugari w'abakurikira News Lab TV, kanda handitse subscribe hanyuma ujye mu muryango mugari, kuko hari abantu benshi nawe ugomba kuhajya kandi bahasanga ibyiza. Reka dutangire rero n'amakuru yacu. Reka duhere kuri iyi nkuru yivuga ko abarwanyi ba mama 23 bari mu modoka bava i Bukavu berekeza muri zone icukurwamo amabuye y'agaciro yitwa Twangiza Mining. Abangaba baguye mu gico, bari batezwe na Wazalendo ahitwa Kidobogo. Muri icyo gico rero baguyemo abarwanyi ba mama 23 bagera ku 9 bahasize ubuzima, bahise bicwa, ndetse abandi 4 barakomereka. Na makuru arimo gutangazwa n'umwe bo mu gisirikare cya Kongo. Kugeza ubu ngubu ntago mu by'ukuri urwego rwabo rwa mama 23 cyangwa FARDC bigeze batangaza ibyaya makuru, ariko uyu nguyu watanze amakuru akayaha Kivu Media avuga yuko abarwanyi ba mama 23 9 ndetse n'abandi 4 9 bapfuye, abandi 4 barakomereka. Ibingi birongo bikabibaye mu gihe ngo hakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira ibice bitandukanye, nyamara harasinywa amasezerano ya Washington yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2026. Reka turebe rero n'amakuru yacu. Mbere yuko tugera ku ngingo nyamukuru, tureba President Neva ndetse tukareba n'imikoranire ya mama 23 ndetse na FARDC. Reka turebe mu Rwanda ikiri kuhavugwa. Mu Rwanda, u Rwanda rwohereje muri Jamaica itsinda ry'abasirikare bazafasha iki gihugu gusana ibikorwa remezo byangijwe n'ikiza cy'inkubi y'umuyaga yiswe Melissa iheruka kwibasira Jamaica. Amakuru rero aturuka mu gisirikare cy'u Rwanda avuga ko aba basirikare bahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kigali ku wa gatatu ku itariki 14 Mutarama 2026 n'ejo ku wa gatatu. Abasirikare rero boherejwe binyuze mu masezerano u Rwanda rufitanye na Jamaica, babarizwa muri brigade ikora ibijyanye n'ubwubatsi mu ngabo z'u Rwanda. Mbere yo guhaguruka i Kigali, aba basirikare bahawe impanuro n'umuyobozi wa division irwanisha imodoka za gisirikare Brigade ya General Faustin Tinka mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabasabye kuzakoresha ubumenyi bafite ndetse n'ubunyamwuga bagasohoza neza ubutumwa bagiyemo. Ashimangira ko ari ikizere bagirirwa n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Brigadier General Faustin Tinka yavuze ko ibyo aba basirikare bazakora ingaruka zabyo nziza zigomba kugera kubo bagiye gufasha hara muri Jamaica. Anabibutsa ko indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda zirangajwe imbere n'imyitwarire myiza kuko ariyo yubakirwaho byose. Ati indangagaciro zatumye mubona izi nshingano. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 ni mwaka ushize nibwo inkubi y'umuyaga yibasiye ibice byinshi bya Jamaica, cyane cyane mu gice cya St Elizabeth ndetse na Black River. Urwego rushinzwe iteganyagihe rwasobanuye ko iyo nkubi y'umuyaga yari ifite umuvuduko wa kilometero 298 ku isaha. Abantu 45 bishwe n'iyi nkubi y'umuyaga, mu gihe abandi barenga 15 baburiwe irengero, nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi. Ibigo by'amashuri 450 n'inzu z'abaturage zirenga 120 byarangiritse. Mu baturage 626 bagizweho ingaruka n'iki kiza, 950 ni bafite aho kuba kuko inzu zabo zasenyutse burundu.
banki y'isi yagaragaje ko ibyangijwe n'iki kiza muri Jamaica bibarirwa mu gaciro ka miliyari 8.8 na miliyari 15 z'amadolari, hafi 41% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cyose cya Jamaica. Iki gihugu urumva cyarahangayitse, cyarakubititse. Ni ngombwa rero yuko abasirikare b'u Rwanda bagomba kujya kubatabara, kandi ni igikorwa cyiza. Reka turebe rero na ya nkuru yacu. Mu magambo ye ati u Rwanda rushyigikira abanyabyaha b'abarundi bashaka gutera u Burundi mu gihe u Rwanda ruzaba rumaze gufata RDC. Ni amagambo akomeye mashya yatangajwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo akomeje kwibasira u Rwanda mu mvugo zisa n'izimaze kuba umuco mu kanwa ke. Ariko se aya magambo ashingiye kuki? Ese u Rwanda ruri mu mugambi wo gufata RDC nk'uko bivugwa, cyangwa hari ukundi kuri kwihisha inyuma y'iyi mvugo ikomeje gusakara igasakazwa n'abategetsi cyane cyane mu karere, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi? Perezida Ndayishimiye yongeye kuvuga ariya magambo ashinja u Rwanda umugambi mubisha wo kugirana n'abo Burundi, avuga ko rushyigikiye imitwe yitwaje intwaro igamije gutera igihugu cye nka Red Tabara na FNL. Ibi abivuze atari ubwa mbere. Amaze igihe kinini agaragaza u Rwanda nk'inkomoko y'ibibazo by'umutekano w'u Burundi, nubwo ibimenyetso bigaragaza ibintu bitandukanye. Aya magambo ye aherutse kumvikana mu mashusho y'integuza y'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Hariana Velas Victoria. Uyu munyamakuru azwiho kuba hafi y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ababushyigikiye, nawe abari mahwi nabwo. Mu gihe Perezida Ndayishimiye ashinja u Rwanda umugambi wo gutera Burundi, amakuru yemeza ko u Burundi bufite abasirikare barenga 10,000 muri Kivu y'Amajyepfo. Aba basirikare bakaba barwana ku ruhande rwa FARDC, ingabo za Kongo, ku ruhande rwa Wazalendo mu ntambara FARDC ihanganyemo n'umutwe wa 23. Ibi ngibi byonyine birerekana ko u Burundi atari indorerezi, ahubwo ari umufatanyabikorwa wuzuye mu ntambara iri kubera muri Kongo. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Reverend Nduhungirehe yabisobanuye neza, avuga ko u Burundi ari bwo bufite umugambi wo kugirira n'abo u Rwanda, kandi ngo byarenze amagambo, byatangiye no gushyirwa mu bikorwa. Icyo gihe yanongeyeho ko ingabo z'u Burundi zagiye muri RDC kurwanya 23 no kurwanya u Rwanda mu buryo butaziguye. Ati imvugo zo gutera u Rwanda zimaze igihe zivugwa n'abayobozi b'i Bujumbura, ntago ari ubwa mbere. Mbere gato ko amasezerano y'amahoro asinywa muri Amerika, ingabo z'u Burundi zari zimaze gushinga ibirindiro muri Uvira ndetse na Mwenga. Nubwo baje kwakurwa, FARDC na Wazalendo batangaje iminsi 10 yo kwica abanyamurenge niba batava mu duce tumwe ngo bashaka. Abaturage bagiye bimwa amazi, amasoko n'amavuriro hara muri Minembwe, hafashwa abantu baricwa mu rwego rwo kubirukana burundu. Ni muri urwo rwego Roma 23 yatangaje ko igiye gutabara abasivili bari kwicwa nk'uko yakunze kubigaragaza kenshi. Mu buryo butunguranye rero, tugere ku ngingo yacu. Perezida Ndayishimiye yageze gutya yibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika azishinja kunanirwa gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Azishinja kunanirwa gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Ni ibintu abantu benshi bavuga bati uyu mugabo yabikuye hehe, cyangwa ibi bintu abitangaje ashingiye kuki? Kuko mu magambo ye gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko arizo zananiwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, bifite ikindi kintu biri buze gusobanura cyangwa biri buze kuvuga muri diplomasi y'ibihugu byombi. Kuko nka Ndayishimiye yavuze ati uyu munsi umuryango mpuzamahanga uramutse ubajije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki mwananiwe kumvisha impande zirebwa gushyira mu bikorwa ibyo zisabwa, Amerika yasubiza iki? Mu by'ukuri aya magambo ya Neva tutarayasesengura neza, ashaka kumvikanisha yuko hari uruhare rukomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite mu kuba uyu munsi amasezerano y'agahenge atarubahirijwe. Bishaka gusobanura ngo hari uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uyu munsi mu gusobanura impamvu imirwano ikomeje kubera mu bice byegereye Uvira ndetse n'ahandi. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko nkuko bivuga nizo zibwira Kongo ngo ihagurutse drone ijye kubombarida Minembwe ndetse no mu bindi bice bya Masisi? Ejo bundi bashyinguye abantu, byaragaragaye. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zatumye uyu munsi u Burundi urimo kohereza ingabo
kugeza ubu ngubu Burundi bwagejeje ingabo muri Karemi. Hari amato abiri y'ingabo z'u Burundi yambutse aragenda ajya muri Karemi. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zirimo kubwira Tshisekedi ngazana abacanshuro? Ubu ngubu haje abacanshuro b'Abanyayisiraheli, abacanshuro 19 b'abahanga mu bya engineering ndetse no mu gutegura intambara. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zirimo kubwira Tshisekedi ngo azane ingabo cyangwa abacanshuro muri Blackwater ba Prince? Ni urimo kubitera. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zirimo kugaragaza yuko Kongo yemeje ko igiye gushora amafaranga menshi miliyari 5 z'amadolari mu bijyanye n'intambara kugira ngo babashe gutsinda 23. Ese Amerika niyo Bubirigi cyangwa niyibwira Ubirigi ngo mwohereze ba instructeur bajye gutoza FARDC, batoze FDLR, batoze Wazalendo, batoze Burundi ndetse n'abacanshuro kugira ngo bajye kwirukana 23? Ahangaha harimo ikindi kintu binahura neza. Iyi mvugo ya Ndayishimiye irahura neza. Uyu nguyu we yibasiye Amerika, ariko none ejo bundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we Dr. Edouard Bizimana yavuze ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihabwa amafaranga na Katari, ndetse Katari igakoresha influence ifite kugira ngo u Rwanda rudafatirwa ibihano. Izi mvugo ni zimwe. Nubwo Edouard yategetswe kubisiba ndetse Neva araza ajya kuri Twitter andika ati twebwe dushima umubano dufitanye w'igihe kirekire dufitanye na Katari, kandi dushima n'uruhare Katari ikomeje kugira mu gushakira igisubizo ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, yaba mu buhuza n'ibindi. Ndetse Katari gasa nijijisha ikamubwira iti nta kibazo, turabyishimiye, natwe umubano turawishimiye, tunishimiye yuko washimye ko uwo mubano hari ndetse ukaba nawuhaye agaciro. Ntabwo ibyo ngibyo bikuraho yuko uyu munsi uyu mugabo yongeye kunga mu rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we, umwe yatatse Katari undi yatatse Amerika. Ati nk'ubu ngubu Amerika umuryango mpuzamahanga uyibajije ngo kubera iki mwananiwe kumvisha impande zirebwa, mwananiwe kumvisha u Rwanda na Kongo ko bagomba gushyira mu bikorwa amasezerano, mu by'ukuri mwasubiza iki? Iyo na attaque direct ibwira Amerika ngo wananiwe gushyira mu bikorwa amasezerano wasinye kandi ukayasinyana n'abantu, kuki utabwiye ngo bayishyire mu bikorwa? Nukuvuga ngo mbese mu by'ukuri yamaze kugaragaza yuko amasezerano ya Washington atigeze ashyirwa mu bikorwa. Ndetse ni nayo mpamvu, ni nayo ntandaro isobanutse y'uburyo Burundi bukomeje kurunda ingabo hariya muri Kivu y'Amajyepfo, kubera ko hari undi muvuno babona wa Perezida Tshisekedi ugamije intambara. Ibya diplomasi yabo Burundi yaba na Kongo bamaze gusa naho babikuraho umutima. Ubu ngubu ikintu barimo kubona muri bo ni intambara gusa. Niyo mpamvu uyu munsi Neva yagize gutya akibasira Amerika, binakurikira bya bindi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we Dr. Edouard yavuze yuko Katari ngo ikoresha influence ifite ndetse n'amafaranga ifite ngigaha Amerika amafaranga kugira ngo badafatira ibihano u Rwanda. Iyi speech irasobanutse neza, irimo iragaragaza ko Uburundi nubwo babisabiye imbabazi ariko n'ubundi Burundi burabona Katari bukabana Amerika nka nyirabayazana mu gutuma amasezerano y'amahoro cyangwa se amasezerano y'agahenge adashyirwa mu bikorwa. Iyi ni attaque rero ikomeye ikozwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu nta kintu Amerika iratangaza, yaba umujyanama Perezida Donald Trump muri Afurika Masad Boulos, dore ko ni iyi ngiyi yari nka teaser cyangwa se intiguza y'ikiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'uriya munyamakuru, umwe mu banyamakuru bazwiho kuba aba pro RDC cyangwa se no kuvugana n'abashyigikiye RDC. Ni ibintu bishobora kuza none gutuma Uburundi buri buze kwisobanura kuri aya magambo buzatangaza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bwatangaje kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose reka tubihanga amaso turebe aho biva ndetse naho byerekeza. Ariko Ndayishimiye uwavuga yuko nawe yakandagiye umuzamu nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we yabikoze ntabwo yababeshye, kuko ibi ngibi birasobanura impamvu Uburundi burimo kurunda batayo nyinshi yari mu Minembwe. Ejo bundi boherejeho batayo 2 zagiye kunganiriza zavuye Baraka kugira ngo base naho ngo bitegura ibitero bizagabwa na 23 muri kiriya gice. Icyo ngicyo cyarabaye. Tanzania nayo kubufasha hamwe n'ubu Burundi nabo bemeje ko kohereza ingabo
hariya barimo Tanganyika yose ubu ngubu irimo iragenzurwa n'u Burundi ndetse na Tanzania nibo barimo kugenzura Tanganyika, bigaragaza yuko byanze bikunze hari umugambi wa Perezida Tshisekedi w'intambara, kandi uwo mugambi urimo kugenda utegurwa kandi ugategurwa neza. Reka turebe rero icyo Amerika iri buze gusubiza cyangwa se ibyo iri buze gutangaza. Ndayishimiye akomeza gushinja u Rwanda yuko ngo rushaka kumutera. Ese koko gukomeza gushinja u Rwanda muri izi mvugo z'uyu mugabo nibyo bizazana amahoro, cyangwa amahoro azagerwaho ari uko buri ruhande rwemeye inshingano zarwo rugakora ibyo rugomba gukora? Ibitekerezo rero ni ibyanyu. Hanyuma reka tujye no ku yandi makuru arimo kugenda avugwa. Uyu munsi nibwo abantu bakomeye, abajenerali bane bakomeye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimuwe bajyanwa muri gereza ya Ndolo. Iyi gereza ya Ndolo ni gereza ya gisirikare, prison militaire de Ndolo. Abo basirikare bakuru bakomeye barimo General Darume Christian Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, akaba n'umujyana mu bya gisirikare wa Perezida. Barimo General de Brigade John Kabila wahoze akorana na Kabila ari chef d'ordonnance, akaba General de Brigade John Sangwa ndetse na General Major Nyembo Kofi. Bose ro bakaba bamaze kugezwa muri prison militaire ya Ndoro. Aba rero bashinjwa ibintu bitandukanye, abenshi bashinjwa yuko ngo bafitanye ngo mubano na M23, ngo bagiye ngo batanga ngo igihugu ngo kugira ngo gifatwe. Nago Tshisekedi yemera yuko ari ugutsindwa ku rugamba, ahubwo avuga yuko ngo abasirikare bagambaniye FARDC ikaza gutsindwa na M23 Igoma, Ibukavu ndetse na Uvira. Gutsindwa kuri Tshisekedi ku gisirikare ntabwo bireba, ahubwo noneho we ikinareba areba ikintu kijyanye no kuvuga ngo byanze bikunze uriya hari umubano afitanye na Kabila. Kabila amaze kugaragaza yuko ari kumwe na M23, kavuga ati rero uriya muntu uko byagenda kose ntabwo yatsinzwe urugamba kubera ko yarwanye ngo bimunanire, ahubwo ni umuntu wa Kabila nawe uri mu mugambi wo gushaka uko M23 yafata iki gice iki niki, kubera ko hari izindi nyungu azibifitemo. Tukira aho ngaho rero mu mikoranire ya FARDC ndetse na M23 ni imikoranire yakunze kugenda ibwihwiswa, ariko ku ruhande rwa M23 bo bakunda kubitangaza kenshi bakavuga bati intwaro mubona dufite ni intwaro tugura n'abasirikare ba FARDC. Ndetse abasirikare ba FARDC benshi bamaze kujoininga M23, ariko noneho kugira ngo wumve ubufatanye bwa FARDC na M23 cyangwa uburyo FARDC yabaye igisirikare cyarangiye kugeza naho gikorana n'umwanzi wacyo barimo kurwana ku rugamba. Aya ni amakuru yahishuwe n'umusirikare wo muri Afrika y'Epfo, umwe mu basirikare bari bakomeye bari muri misiyo ya Samidi Yarasi iriya ya SADC yoherejwe muri Goma ndetse na za Sake kugira ngo ijye guhangana na M23 nubwo byarangiye batsinzwe. Uyu musirikare yatangaje ko ngo ingabo za Kongo zagombaga gufasha ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Tanzania n'ingabo za Malawi zari mu butumwa bwa SADC, ariko ngo izi ngabo za FARDC zarabatereranye, aho ngo zimwe zahunze izindi zigahangana hagati yazo zipfa uniform. Ingabo za FARDC zarwanye zipfa uniform, ni ibintu ngo uyu musirikare atazibagirwa, ndetse ngo hari n'izakoranye na M23 zihishura gahunda yose y'urugamba. Hano M23 igenda ifata hose, abasirikare ba FARDC baba babigizemo uruhare. Sinzi niba ngibi biri buze guhura n'ibyo Tshisekedi akunda kuvuga. Uwo musirikare reka turangize ibyavuze ati zimwe mu ngabo zakoranye na M23 zishura imigambi ya SADC, ni igisebo ku muzankano yazo no ku gihugu cyazo. Akenshi abasirikare ba FARDC baricanye bapfa impuzankano mu gihe abandi bagurishaga ibikoresho byabo kugira ngo babone ibyo bifuza. Ni kenshi abasirikare ba FARDC bavaga mu birindiro byabo mu gihe baraswagaho, bakabikora mu buryo butarimo gukunda igihugu. Niko uyu musirikare yatangaje. Ariko noneho mu gusoza hari akantu yavuze ati ikintu turifuza ko leta ya Kongo yakubaka igisirikare cy'umwuga
yamara kubaka igisirikare cy'umwuga kandi ikazajya yirinda ko iki gisirikare cyarutishwa abacanshuro. Tshisekedi byane twari tuvuze avuga yuko ngo wasanze ari igisirikare cya Mayibobo Armée de Clochard, ariko noneho iki gisirikare akanagishinja yuko ngo kigira uruhare mu gutanga igihugu bakagitanga ku mwanzi. Ariho nawe yaheraga avuga ati rero reka bamwe mu bajenerali mbafunge, barimo bariya baciwewe twagaragaje ruguru, harimo n'abandi bakomeje gufungwa, abasirikare b'abajenerali barenga 30 bari benshi, harimo n'abagifatwa ngungira ngo bamaze kugera muri 40. Bavuga ko abofisiye bo ku rwego rwo hejuru barenga 200 bamaze gutabwa muri yombi hariya muri Kongo, bakaba bafungiye muri gereza zitandukanye. Ibi byose bikaba bituruka ngo ku makuru y'ubutasi yagaragaje ko FARDC ikorana na M23 ku rugamba, ariyo mpamvu M23 biyorohera gufata ibice bigiye bitandukanye. Hanyuma rero uyu musirikare wo muri Afurika y'Epfo atiriko igisirikare cya Kongo ati none birinde kuzajya bafata igisirikare cy'igihugu ngo bakirutisha abacanshuro. Ni ikindi kintu uyu mugabo nawe cyangwa niba ari n'umugore ntago amazina yatangajwe cyangwa se position yararimo, ariko yagaragaje ko ngo igisirikare cy'igihugu kirutishwa igisirikare cy'abacanshuro. Ibi ngibi byagiye bigarukwaho aho wasangaga umucanshuro umwe arimo guhembwa amadolari 5,000 ku kwezi, hanyuma umusirikare w'igihugu agahembwa amadolari 100 ku kwezi. Ibi ni ibintu byabayeho ndetse abasirikare benshi bagenda banabyinubira. Ibwo rero Kongo nayo ifite mbere yuko kubwira umusirikare ngo abe discipline cyangwa yitware neza, ntabwo ushobora kubikora utamuhaye ibisabwa byose, utamuhaye bikenerwa byose. Ubwo we mu by'ukuri asa n'ugaragaza yuko intambara yo muri Kongo ngidashoboka gukunda biri kure, mu gihe abasirikare ba Kongo baba bakomeje kubaho muri buriya buzima, kuko ngiteka ryose bakoresha ibishoboka byose bagakorana n'umwanzi, kandi umwanzi nawe ngarabinjirira mu 23 nyine ngirabinjirira kubera ko izi bibazo bafite. Izi bibazo bafite niyo mpamvu nayo ngigira ibiki ibinjirira. Ibyo ni byatangajwe n'umusirikare wa Afurika y'Epfo. Byakunze no kugenda binagarukaho na kenshi yuko FARDC ariyo itanga uduce M23 yagiye ifata. Tugarutse rero ku masezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington ni amasezerano avuga yuko leta ya Kongo igomba kurandura umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda narwo rugakura ingamba z'ubwirinzi rwashyize muri Repubulika ku mipaka cyangwa n'ahandi kugira ngo rudaterwa na Kongo, nkuko yakunze kugenda ibigaragaza binyuze mu mvugo za Tshisekedi. Nejo bundi muzitongeye kubisubiramo ko iyo gahunda igihari, ndetse ari gahunda ngo ndende y'imyaka 5 aho izashorwamo miliyari 5 z'amadolari. Kuri ubu rero raporo zitandukanye zirimo n'iza Loni zigaragaza ko uretse kuba FARDC ikorana n'umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo, bakabaha ibikoresho, intwaro n'ibindi byangombwa nyenerwa kugira ngo babafashe ku rugamba bahanganyemo na M23, ngo uku kunywana gusa naho kwageze naho Kongo yananiye kwiyambura icyitwa FDLR. Mu kiganiro kibandaga ku biganiro by'amahoro bya Doha na Washington, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yashatse guhindura ukuri kuzwi na benshi, avuga ko ngo uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR uriho kubera ubushake bw'u Rwanda. Ni ikirego gishya gutangaza yuko ngo FDLR ngiriho kubera u Rwanda. U Rwanda ngo nirwo rwatumye FDLR ibaho, ndetse ngo no kubikiriho ngo yaba FDLR ndetse na M23 ngo bariho kubera u Rwanda no kunyungu zarwo. Muyaya yagize ati FDLR cyo kimwe na M23 biriho kubera ubushake bw'u Rwanda. Umupira Kongo wikuyeho iwuteye mu kibuga cy'u Rwanda, ivuga ko u Rwanda ngo FDLR na M23 bariho ngo kubera yuko ruba rwabishatse. Nukuvuga ngo aya magambo ya Muyaya afite igisobanuro ariko none ratangaje, ariko igisobanuro afite kirakomeye cyane. Kuri leta ya Kongo gusenya FDLR isanga bireba u Rwanda kuko ari rwo rwabikontorora. Nyamara ibyo si by'amasezerano y'amahoro ya Washington ateganya. Abanyekongo nibo basabwa gusenya FDLR. Hari operasiyo zagiye zikorwa nyinshi zo gusenya FDLR, ariko bikarangira FDLR itarangiye. Kubera iki? Kubera ko FDLR ifite umuzi mu gisirikare cya Kongo, mu butegetsi bwa Kongo, mu myumvire y'abanyekongo n'ahandi biza kurangira FDLR kuko itaranduwe uko bikwiye. Bityo bakavuga ngo Kongo nimwe mufite umupira wo kuyirandura kugira ngo icike burundu. Abarwanyi ba M23 bafashe intwaro
kubera ubugizi bwa nabi abo mu muryango yabo bakorerwaga na FDLR, ariko ibyo leta ya Kongo ntibyitayeho, ivuga ko FDLR ari y'u Rwanda. Bityo rero akavuga yuko kuba M23 yariciwe no kuba n'abayishe ari bo FDLR babishyize mu gatebo kamwe, bikaba ari ibintu bishobora none kongera kuzambya iki kintu, kumva yuko gahunda yari ihari cyangwa se ibyo Kongo isabwa kugira ngo FDLR isenywe none yabifashe ikabyegeka ku Rwanda. Ni ibintu nanone wavuga yuko biri buze kongera gukomera, biri buze guhabwa indi sura, ariko reka tubitega amaso. Reka rero tubifurize kuza kugira umunsi mwiza, muhahe muronke.